airfan í dór seala haine agus an orthamid an seo tímuid an airfan a tíhastí tá scafte don na daoine as na Ukraine a ten seo hagann an san páiste agus go deaban tá scafte seo a spálan na finne fásta mar bhfuil an teispantas agus an commartas Europeise ar siúl agus seo deis acu ecad ar an scaflan mór. Agus am chuideach an seo tá an tarbríanú farí a tá na héipline an seo bar se go dú agus a tean gur chudhór a breideanta go tain gan na Ucraine agus íarart bórdeanta go was go le chuidirrá sacrúiste a ggóir le muintre na páiste an mar sé onanta fu scafte den na réir fáidir ná agus a go puisttí bag an seosnar tan an Lord agus iad ebalta ar in Jean Hain ag cóil an san commartas Europeise ag an náhirirna Caimare, leis se a chrí gur garú? Cinnte, sin se go críanna ar smúte tú go idir agus tríslím le costin hairláinn seo fain nóbert a deanta go bhhain. Tá hanna genú níl, tána géirí cuiú bí balla glín cuiú le agus takeíart ortíh agus cuiú le sacrúiste hansaí heantarin seo agus síúm gur mar galanta an seo ortíh na tá seaú sin hart le heile bhir tá fphobal a bhain henan seo agus sin daine tú ó ballistehan sin ceantra le hart le heile fásta agus Idir a cyfad cyd mwyr an sac o hen agos tír sac o hen ag lac o part yn sy Eurofis agos cwydw jeg am oni sydd agos togar sy'n togal bag ddiffyn ag Wel basically it's nord cac o mwysyn. A na pwesti bag sy'n na ricart yn sio agos ag dadis na herha glac o pers a chogu a gyrc yn ei a gyr agus na marain seo le hain agus bu gan Gaelic na perhfuil a Gaelic a bhí a gibí Japan Berla tá sé crué. Ní sé forsta a is bú gur tógaí de más gantar hen agus a máile hen agus go gún seoid agus dír cahí a mas pobl cahí agus a hanad mar sin agus na mílte fada ó bhile go bhgin fa balle agus fersach agus teolaí agal agus ceidim sin charter tuganine ddífa mar faris sin seo mí dóna tá mid géirí an charter ar tresna agus thuirmid seo tresna tríidir le hena Facebook a tugann sa faris sin seo gur mid fáilte le pobl seo agus gur éit siochananta gur éit fáilteúla a baristí go dó gur éit cosint an seo ddífa go heirín ar spúte a idir a hanig sin fríd agus danig sin Thoras mór fáda an seo. Agus siúr mid ré fastan a teginn mid gohfuil bail teálaí sa bhhaile acu agus mid smúteú agus sé an lín a go bheice sé rístíad se forras a bháid bí. Bhí tú hinne teanháil lá agus bhí tú cantlá agus mar Haggart was a go Tá go ddíra hí casú ara míid na cantlá coppla ar a bhla an sin agus a tréifil agus bobbelsá go níos áige san idir bíon fásta agus ar nó réint mai go san idir bíon sa scálahain agus sacrúiste han sin agus. Seán airlang í dúr agus am chuideach an seo tá chuid den daoine agus in Ukraine a te an seo an goideachta and I'm here with some of the people from Ukraine who are with us here in Gidor and you're all very welcome. Hope you're all very happy here, are you? Yeah. So tell me, how are you? I mean, how are you feeling? I mean, I know it must be terrible to be away from home. I mean, that's understandable, but how are you settling in here? Do you like it, or just tell me how you feel? I like it's very beautiful nature here and very, how it's called, very nice people. Like welcome. Yes, yeah. But do you miss home? You would prefer, of course, to be at home, but do you miss home? Of course. Of course. I don't know. Yeah, and you too. Yeah, I'm sure you want to go back home, do you? Just as soon as you can. Of course, yeah. So tell me, what did you do before you came to Ireland? Were you at college? Were you working? What were you doing? School. School? Yeah. Yeah. And are you at school here now? And the next week. Yeah, you're going back in the to morning school. they will go to school. Yeah. It's at Monday. Yeah, Monday. Yeah, Monday. So, but so what are you doing yourself? Work like fair manager and study languages. What? Yes, at the university.
Yeah. Yeah. But since you've come here, people are nice to you, and they're good to you, and they're treating you well. Yes, Yeah. of course. Yeah. But you want to go back home. Of course. Of course. But I haven't. Yeah. But please God, you will get back home, and it will be soon. And up Ukraine. Casú mai ar am sin goidir agus bhí se astra goidir na sé sinna cante deangaí sacú hain agus bhín se cante in éile agus tríidir Google Google Translate mar se chartra agus dhéana é astra bhí dín Ucraine si dhéana sé sin an sin thuirsta se chartar de deangaí sacú hain sé astra sin agus sin dóir i deagháil agus bhí charta dhéanta gáanta cin na charta í thuirseid ná gur siad goidir gur maithigh Tá pobl ínta Jessica go bhain seo agus tá daoine maithe sa phobal agad a chur an 100,000 fáilte róin agus tá méid antá buí agus gur maithe go dúirte agus hefa gancar agus i ggéisteach le gur hefa go a pian sa súdas go a barta sa súda agus na ceatar tá cinnte go bhfuil bheith sa bháile reiste me sa muintir hen agus a bhúpa chuidir sé go bhuiiste rás na bháile na sin míana taú bháile rás na bháile gáil rás go muintir hen agus a sin só heglinn chuidirá heglinn ahar dhéanú jiglíanú dífa agus tá sé jazz go a jobta sin dhéanú an orchlang í dóra náirt agus go méid bua ag na Ucraine. Well, could you do? Because more test gan sé éan sin man mór a tobin 100,000 fáilte agus tá genúar níhiil 100,000 fáilte sin thura sa phobal an seo agus ben sport agus a Jordan agus a sprí gáil rééis hín seo níos muide náta me cinnte agus le could you do agus naile idir a go bhí sin láhúachtar an agus bhí sin tógáil maidí agus go se mar Ortadífa a thir go mí maigan. Ma bhíle buí sa dhéanfáiste in Islán agus mai. Train the public has given you. Who will be the winner of the Eurovision Song Contest 2022? Remember the number you're waiting for. For you to UK on ready. winning is 349. From the public, the I don't United think Kingdom No. has received Here we go. 100.